Onjoria thoko-ini ya Joska kaunti-ini ya Machakos marokeirwo ni githagathago thutha wa thoko yao kuhingwo kurumirira watho wa Governor Alfred Mutua makirikana matirarumirira mawatho maria marutitwo ni Ministry ya Ugima wa Mwiri. Onjoria aya marugamirirwo ni maafitha a borithi makiongania indo ciao na kwa ihinda matirirokaga haha ta uria mamenyerete. Directive angeto ikuwa very complete. Toeni vitu zenu kwa soko, vibanda zenu toeni ili mtu aweze kujipanga sababu atapoteza kidogo alichokuwa nacho. Tafadhali ape watu wetu wa Joska nafasi wajipange. Imwe shefada cia onjoria aya ni imumoretwo na kuringana nao ino ti njira njega ya kumaruturura haria mamathagira. Tuko na watoto tunalea. Tuko na watoto tumejenga hata wiki mbili hazijaisha tumepomolewa. Sasa mtu ametufanya aje? Na kwa mwena wa Ruaka kuria kuranirirwo riboti inya cia arwaru a COVID-19 maafitha a ugima wa mwiri marokire kuhuhira dawa makiambiriria na nyumba iria arwaru ana aria maumite guku maraikaraga. Na riu ria twi haha uguo ni kumisecure tondu ni turerwo kwina 5 more contacts me guku ni turasecure. Onjoria makiamba kuhinga mawira mao kwa ihinda niguo mihango ino itafanio kuringana na mendekithia ma Ministry ya Ugima wa Mwiri. Tukuvingoreta wira ta muthenya wa kawaida sifona thigari make na ndo city council moka matira ni marenda kuvuvira ndawa ni ndo murimo stand gutioke na uku kana niwe nau no rucini ndoka ndakora ni kuhinge riu ndorireria ndero gitumi ni undu andu acio maronekire ana twerwo twambe turore uria guguthie ukihuragwo ndawa na tondu thirikari niyo iroiga andu mahingeri gutiri undu ungitungika na andu maigwe uria thirikari irekate iroiga tutihingite Ruaka kiria kirathie na mbere tuhingite business for some hours mathaa maiganona kuhurwo ndawa kwahurwo ndawa. Akenya ni moritio mathie na mbere na kwimenyerera. Ministry ya Ugima wa Mwiri ikiuga riu murimu wa COVID-19 ni urathie utambite matura-ini na Kenya aingi mahota kugwatwo niguo ni undu wa kunyarara watho. Kiribotera Inoro TV, Jitagwo Gathoni wa Jihia.